didi nkomo mpanimfo aba o mampani ede na pamfo enam kwan so wo mu nyina na ya nhye se yebetumi edi nkomo ni ahwe niema yebetumi asua ede afri kojo uso afri yese jon ho no pani amene no ebe hyase ye papa captain retired in Krabia Ifa that ya ka matwe awrade anim na wo de ebe kai no ba no emrasho dwani no emrasho dwani mamamfo e wo brekum wo ye lawyer pani enam se kojo uso afri ye no ye lawyer nti no woni na yonkofa no na ebensu ye pa ye ba ya na ehunu se waba akwakohwe Sir John eni achi eni ase no ye ne no eni enkomo captain ya mo achi ye nua na empombako de pacho empombako yanhwe kojo uso what ka akwa ne kakra pacho makwa akwa no ade na obeka che yen no kroni mi hwe no awotin gumi so pa because me kai kojo uso afriye na me hwe senia bema pa sesia owo abefa no oda ho a no kroni na asefem pa me rehoye but kontonkrowi owo edamansan na ko mu mama na one na yonko fate sen kojo e madamfo senia kan no na oye lawyer to say mea etina yadamfo fa no as lawyers I have be learned friends ntie nyina ye din komo ye shawo court ye bon komo but more as politicians New Patriotic Party MPP Amanyo 70 na ye teshia e bon komo ye shawo conferences ye shawo meetings ase Sir John no e madam fupa the yesia wo mu ene eye de enko be ka se fa programming ho ben but ye hwe amanyofo mu be hwe se ya does it tell you anything nipa be ba does it send any message edu sa prayer kai mo no kroni ni amabehu wo ha anopai no asemi crime pa se me pese me som me man Ghana as se me so me shame sapo munso na me ye adwuma denden pa because ade amabehu wo ha anopai me du ha na 6:30 moe but na aha aya madada na nipa no ba na omo ba na nanom na politicians na soldier for na police for na nia ekosu nyina chese amanfo edi adanse se kojo ousu afriye ode ne kra ene ne nkwato homa ne man Ghana enkanka ne party osunu amanyoko enti obia pese obehye na nunyam na wiase ayeba ye so enipa dasani na utumi yesa utumi de okrasi obo afode ma oman na sun won ni akwajo usu apriye wanya no nei saa na usu benya ye ba ne kwan ya fa so ba ye yesi Sir John pa ada aya mo amosom wo ani mo no mo ntimi mpre empuntu ma mo krom anase akwan no nka ye ntimi nye ndokroni ekwanu de enye kra ekwanu ye but me sure say Sir John na owa ban mu no na obo modin ase obeye adwuma na obedi contract na want me aye kwan no but wanwie fofie antwata na akoba no say but nipa desani obeye bi wa meyeni nyina there some na beka chere Ghana for nyina in terms of politics fire yeah politics and said Sir John yeah in politics ohwa dey ne betumi asua film strangely NDC for penasem MPP for penasem eno ni asema America no say Sir John ordinary crack to us or Ghana na oni NDC for very close me kai pa say asedu ketia Ensani mami wuye ewo sekwa bravo kojo usu afriye ekwa yenu bi ekwa Trump epun ho kra se secretary ana ojeji eto eti enye party no a ka ho but eye senia ko man senia ko be kwa bore na me captain de ni amasua every Sir John
abrabo ene ne politics ne say esese wo srekire obia eye no krese sesi ami mi shoot ebia na wo afra kente ebia na obiso afra kuntukuni ebia obiso asefugu ye nyina ye Ghanaian ye nyina ade ba ko na ye eti entese tambia na wamuna wanim entese we ye benkum timen kata ho we ye NDC timen kata ho no ye nyina ye ba ko ye nyina ye Ghanaian o man Ghana na ye som no we ye sadia nyame be shiraw hey I say we there well nyankopon e betumi aka because me bo modin say me so ni asejon aye mesua bi say me so mesra kire nkrofo na me so obi abe madam na me so me de me ho be bo afore but akwasi we there me den mo me nim say onya nkoya ka ba ye mfie be ye aduonu branza nyame ne body mpai na me hwe wan kasa o kaka wadwen mu anyema bi a ofi say waya ma o man na Ghana for kaya o mo de be kayo after nya Ghana for de be kai me pa e mejuma meto ma twa rade ani ani ato kakra bi ma ye me di ye me boni dinda me wa rade ni di me mane so atire amansanyina epite oye owura prise oye owura na chirini nani ubinde tonu oye tete nyame Captain that's all right Captain retired in Krabia a father and yene no edi enkomo no yeguso ewo Sir John na ye ase ena ye pene krabe krakra enti ye wo sakra wono ena ye de live yi ebro na ene ye hwe ani ahwe ya manyosem ye du ha ye hunu parties ahodo mpanimfo bi a wo mu nyina eba ma hunu sinitwafo a wo mu eba ye be wide in discussion no enkoye just because Sir John every munti na ye no a na ye fa de abrem ne mom we are looking at a holistic content ye de emma adofo edu ha wo hwe wo mu ana ye adwuma ana so moda so ye adwuma forestry a said the wo mu aba begu ha enya agro no achi empanifo pi na wo mu aba ha yegusu ye no ye ne ebi ebedi enkomo make us amenia ba kon ne di any Godfred Oparijan or your managing editor Emma the Inquisitor newspaper Nana Oben Sir John pa ye ba ya na ehu no and ye say ye no ebedi enkomo aja Oparijan ma kwa ba mi ra ma wachi tempo bako de nyame ada Roma ene mo mpa ibo me ma tie ku achi me ma hwe ku achi wakwa ya me yonko senhwere ni de ma mi sa amanyofo eya na twaka be na da ya ne wo montem because ebi hu ne say we yen senhwere na obe amanyoni bi a na ge say bi a wo ne party mu senate here onua ya ni senhwere ko ne amanyo ko no enso so wo yen tem nya kesi bia na se uhu wadam ontuye dan hu abrabo ye a se woni amanyoni nama boni bia ni hu mfumsu bia ni hu opanyin kojo owusu afriye menene piase nante we no 2004 oya me papa oya me wofo oya me nyonko enkete wudi aneda yentem no eson ofa me se ne ba me so me fa ne se meja na anyamri bia na yadwene ko bankuro mu se ebasa yamba nunu yetena se boko na yadwene ye ho bia papa bia me ye ankoye me ba ade we da pro me so me nya ne saa ana ne yade nam anopai menum dade abua mu supo anyini me mahwire made mahwire aja mahwire wofa yobi a me describe no so yobi o intelligent. Sir John is above intelligence. He is somebody who is wise. He exuded wisdom. Asema tunipa odini sabegu ni tiasunu eto Sir John obesere sane nipa Sir John ameka no asem
na ubene pa. Me ben Sir John pa. Okay. Dia na hu wo ne ho a. Uji di say esese yesua as Ghanaians. Odo. Ayemiye. Ehumo bro. Ahobrase. Lokwaridi. Ena. Okase ono na ekọ. Wafa kojo no wa adversaries bebre. Na owo nipa bi a won ne amanyo semti won ne nye papa. Na kopi. Ato da bia me kono ho na mawura bedroom na maka cheso wafa. Ma hu asemasi wa me kwa kwapam won. Se me wafa ase. Unhu asem da. Nipa ni biti san kokọ enti ne wode beyem bia ma won fanya ne. Sa ni suman. Nipa mene MPP for ni bi. Me ye campaign. Me go di campaign echi. Ti ye to aba ni wie ye no. Ena Sir John o chance se obi samase. Se abaya kokọ na campaign no odi echi no sabe na menyem. Saba ya no woi. So bi se bi sa amfanufo bebre na obi frɛ me sɛ John ehwehwɛ me. Obi samase nti me nkɔ hwehwɛ no. Nti ma me kosi panimu bi so. Ɛna wɔde me call ne office. Na me call ye no. Every day ohu me. When me wa brother e be si sɛ ofiri mu. Edi be na no ade frɛ o. Matilda. Enwa. Okay. Let me feel say bia efie di bi na me hwɛ de. Okay. Enti abusuafo ne Matilda Sante o twasini na edi enkomo. Obaka ne sɛ amanyofo ene wa ha na eba ne sɛn na sinitwani wa ba ha. Na je sɛ wo ye campaign ma no. Me ye ma NPP. Okay. Na omunu na odi hu me a odi fa madam fo. Okay. Na da bia na o ma me ba ne nkyɛn na o tu me fo. Na o twema adwene sini adwuma na me ye no so sɛ me ma mani nkɔ hɔ. Eni ma bebre mu no o guide me. Ade na usua free ne hɔ a okwe ye de be kai no a ofusu sɛ Ghana fo nsua. De me sua free of our ne sɛ odo nipa. Odo enipa ankasa ena onim se esi eye nipa yie o receive nipa kama obia se de obia tie bia enu nti no ema me hu ne se sa akoma pa bia da bia me ka je ne se wofa wo se me wofa bi na eye me ya se me wofa no so owu June eya kwa se ewu na me wofa ni we no sa bre na mu na wofa so enti de bia na me kan se wofa wo se me wofa bi me wofa ne waye miye enipa bia se de ote bia wo ba oje wo no ne we bonkomo wo ha wa wo de baaye no ontumi nya ni nyina kwa no beye mu bia ma enti ma me be do no pe na sem na me hu se sa na wote no ana me hu se e wo se me so me sua bibi free wofa ho na enipa bia wo be hia ni bia no wo nya nyiyi mu na wo be do nipa ofa na wo do nipa Mimi call for her, na me di obi di mechi kwa no a. Nipa na me di na kwa no onim ni da. The kind of kabima me kan bia ye hwehwe e wo oman Ghana mu ana. We eye enkomo a ye di sesi a ye hunu se omanpani e ba helicopter ana hunu se enam wiem no. Omanpani enche obedru ha asabre wode ye eluprebo from helicopter ibi ana wode eba na aha na obe landed ya ye nim de ebi ka say likely so obeland wa but etimi akọ alan kojo chairmanten atena say ye hwese ye betumi akọ ne nkyɛn hɔ enche na afi yetumi ede nanu di sema na sensem a wo ede ema ye papa yi no wetumi ede ebi atodwa sesi ankasa no ye nya empeja Sir John amu no empage emesi a youth in afforestation. Okay. Sir John and madam. Dear na mo kai fa no ho on the share say na youth in afforestation Sir ye papa on kai ye ho. Ye nim say ye papa ti ase a ebi a nkan mani sei. De wera ho nya ni je ene ye de aba ha. Wo hwa atare ehye na e kire. Ye bibia so ntia ba ye enwoni tia na enyi. Ba enwanwan kakra o. Sir enam say o hwa ase na eye ono na kwafa ba ya na se na dwen na na eteche nti okoye na afima katua kra ma
don't know the bottom scan de Kofi unim obia o hihya de ati se broni hihya ka Kofi me kasa ho ati se broni hihya ka onim se we do be hye ha or the car no ma wia no aka cho se e bia 2 weeks bia sesa engine oil na mom se wanwie ka ne hihye na so obi ba beto so a oni ba bia na nipa no odi car no ana so odi hihye ne kro enti minim se hihye pa na se John wo maye no min kase mpanyimfo anim de but e bia na dwini a na odi ye no atosini awo sesi ase ne esi ho ne no ne mote sen Kofi se me kasa me ka emra ni ho papa itimi ba atimi ni ekowuram ekohwese adwuma ye no etisen ye wo areas bi ti se ubakumasi a ni road to macro ye di papa ni ko ho da kwadwom ye wo asase bi ho na kyese se woni obi ye adwuma na se o encourage you moyade sa na ye no a ehyewu nkran fact say usika my cry ehyewu nkran sa na papa na etie say oba na say CEO oni enam room a you won't believe it otimi ka chem say group we moyade me kwa mebremu say ampalampa okoya no wosimo nkọ ha na monkoji sa na ma no nti de me kanu nyina no say ye papa wu a anafra wo free mo no ahaye pa mama nhwa de say ye hwe amanyofo me pam cho ne kwan a wo mo fa so eye adwuma eno na ma ye na ye ba ha ye de Sir John example mujiri se ye hwe ye democracy na ye pemanweni example bi a Sir John betumi a represent obi a onye uye ndisi uye MPP onye obi a na otimi eboa ye betumi na si wo e de represent sa Kofi wa kan nyina asem ni nyina no afi se di pa me ka se be 2000 a ewo kuma se ha no obi an kura party card obi an hu akura party card kire se me ye we adwuma na Sir John kofa ba ye no is for everybody yeah we willing say obey say adwuma no omo adwuma no omo mdemachi you can just ask them obi an hu a ye bisa ni say party ben na wa na color ben na wa na tare ben na wo she it is Sir John gina ho as a unifier ya okanipa bom en free baby a ufree ba ye uni pursue class race color that it is Sir John there Kofi ya ka say ye kan emrebeko aja me da say se mo be hye jama bi e de aja ne kwan ya be hye all right ya be hye abo jama fo ne we all right ye gu so wo sakra wono Sir John mu fanka ho yes abai ma hwe yen un kan sa thank you. Thank you. All right. Thank you. All right. Aja masi. All right. Abusafo yebuso ewo eye sakra wono na ejuma woti Sir John ejuma womo eto ede eja ne kwan wo se abusuafo enso atena se a chese ye hwe na ensema hodo ede beja Sir John kwan no ye kenkan bia wutie ewo Angelfm so ewo nkran a ye mo akwaba ye live every Asante Mantemu great friend is krawo no Sir John ni kro a chese wa popularize edin no pa wo no crache na ye kano sa ena ye kano wo no crache ena ene ya ba ye beja na kwan na ye hwe se can Sir John qualify as a person ye betumi ayi no as a representation of Ghana ye democracy said yes ye no oni obi adi nkomo a de o kan se
Sir John appears as obia na oye unifier emfa ho ne party a owo mu na otwe ben wo meaning Charles also say oh check ankasa pa na oni MPP but Sir John na twe ne kakran e de ne call MPP mu sabre no mu no ye ne bedi nkomo in fact me ba ye nra no waka nsem bebre e de a kire me a ama akoye sese ye nkabima me kan bi no ye nya akandifo bi say na wo mo aya anka ebetumi aboa yen na yetumi akọ yanim yene maami ebedi enkomo se de makase me ye no oba na wada ho adi na yahwe de ewo wone kojo usafriye entem a enam so ama wabaha na yetumi adi saa enkomo no na sabre yene ye maami eni enkomo omi ye mo akwaba bacho da ho adi kakra kire yen the stepdaughter. What do you say the same? A Rama. Bookie, okay, I think semi home funny ewo bookie and tribute in Kratana or obituary kind of simple gra. Nidia Irami. Booka Krakaya actually be a near gumi. Diana, Obatna Hangina, what's with us? What me a coreno? It's been hard. Well, some remember Papa no. Sir John, your Papa. I will not wish for any other father. Sir John, when treating me any different from one yamma. Miss me, I don't mean you know that's nice. Come. Yeah. I will share an idea to you. And yeah, bring my baby 5 months for her for me, Papa, where are you? Now, I me were UK. And see, a year by no, on my 27th February. Me mama na take a test so you can afford no. Agnes also free. Nani and na baby any pada. It's Papa Sir John share or cherish ye. He spoiled us. Sister, coffee me jam me kunu me maho. Abet na Ghana. For 5 months, I want me papa ye who come back. Minyashi, I ye be my na me dono as a jack. Want to see me muda, Kobe, me rent for that. Mobile phone bars of fro. Me papa no, as spoil there is who go piano, and no na ucha. It's mummy and fa odd, and the back way, and serious. But the munina must say. I will do a match. Yami Shamo Okraford, I must say, Mamma, I read church. Yanko Pon Shamo be brave. It am yo, Yadasipi. You could so a war. Your papa could you so 3 years, Sir John. Yeah, Nayo Ase. Na Ewa, you ever far tributes in a kakra. And the airport son so kakra na ye the interviews aka twaso enti sa na ye neba na ye no edi enkomo no ye se ye ne kunafo ene epenifo aka no ebedi enkomo a enti ye kuso a ye de ayiyo no ebro but so dem kan no anopabofo dwumadi no a ye